Aningkan wanga son thak si pining aningkan le thota Karbi Anglong Arlo prekjam adim along Ingdeng troxike brapli Republic Day mesen pen ketalon pon. La son si Karbi Anglong hempi dipurong supialong kedo Golf Boys Higher Secondary School playground along District Administration atung pen cepatir piponsi Ingdeng troxike brapli mesen pen Republic Day talon pon. Bang solong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang pen joksi det pialama ingthur ponlo. Lason si Bokajana hawaralong tame Bokajan Subdivisional Officer atum cepatir piponsi troxike brapli apong India Republic Day Bokajan Sports Association kapatwa klamalong mesen ing samjin pensi pachun ponlo. Bokajan SDO Civil Anup Kumar Brahma lapen SDPO John Das cherabdun si karlitanga tumaphan chikimu ponlo adun tu det pialama SDO Civil Anup Kumar Brahma ACS arideng pensi ingthur ponsi jumisen alam than ponlo. News report Karbi Anglong Live.